Blay pi baro kini kilong ki khubor bam dagasngi. Ya ke skul khasi jantia Presbyterian Girls High Secondary School kabadon hamishan compound shillong ya ke belasdang ha usnam shihajar praspa khandai puar. Kalau umno hagi thili ding kabala dep kalanglun hadu baklam yo shu ya ki kot kisla badon kam. Kadai ke skul kabala tei bat penwandur ya ke shlem ai jingnang jingstan balawan ra daga balang Presbyterian Welsh Mission na Wales kala plu no. Kala long ka jingdu nong ka bakraw ki khynnah bat ki kmi ki pa namar ka ne ka yeng ka dei ka yeng ka bala rim bala shna da ki ding ka jingklang ka ding kala porstet bar kala penjat ru ya ki yeng ki badan senda jong ka te ka yeng skul ha ga ne ka jingjia baro ki jingdon jing em ki la julor lut khoi na ka liang ki khynnah skul ka te ka skul ki ba wan ban jingo ya ka skul ki la sngo pangmet ya ka skul ban yo I ba ka skul bak kiyo jing start kala kala de peino bad kalong ko bawan peit khadu ya ka jing itnat jong ka skul nadu ki por bala letno yathu ki khynnah skul haba yakran hakilat pathai khubor na kaliang kilat pathai khubor haba prasang manwat jingtim ka ba menia na ki bor penyahat ka skul ka e ka daw tunrai ka jingplu ka skul ha ka por min step arbaji ka kala min step sngi ublai omdon batre banyathu ne banyakran berkilat pathai khubor la shuyo banyakran bat ucho kidar ka skul ya ka balayathu ka jingyo iding ka skul kelas dang nadu ka khat arbaji nangmut badai uperthat ne ka lele yathu unong up skul habayo banyakran pan uwei na kinong hikai skul balarimtam ha ka skul KJPS ubabu kular khongjram uyathu kum unong hikai skul barimtam ki bor penyat ki lapha no ye ki khynnah hostel kan thei ki basa ha ka tei ka jaka shaki yeng ki sem Shu kum kinong hikai ber ka school managing committee kala syong ye perkhat kumno banne na ka benta ki khynnah school ber kumno ban penyo biang ye ka jing hikai ya ki khynnah yathu ubabu kular khongjram ya menta shitayo ondang shimpor ban penbiang penbet ye ki kamra school kumno ban pelong school ber ka syong ha ka managing committee ban peit yathu ubabu kular khongjram na kaliang ke sarkar jila mariatip ye ketika jingjia dang step pengam menteri rangba ke jila Konrad ke sangma ulali jurip ye ke jingjulor jongkene ke ying school bat penbena ban ai jingerap da ke song pisa ba shiklur na ke chief ministers special development fund ban teit mai pat ye ke ying school khasi jantia Presbyterian Girls High Secondary School mission nya thu net kuno piso hadi mun ke school jung pim ta kam don chu sa barim kala ing no tu pia du nong nem atau pi bunut nem ngajung pulih tak kuno pinle mental si tio pindu jing puli jing pi pindu kelas jing pi atau pin aji mun am yakin hikai yaki principal ba kin thala thal ti kloi ban yo no iki kelas ban sim pi sang kelas yo kelas 10 ujian kelas 10 hakisngi syo abang nak school kan ing PE kuno kamen siem kadur kadar jong ni school ang chuan jengok kadu pai kadu ini ke school kena pi pang nuat
Pia kemen emaki tu kisingun Shah bajing dan ke skul kejing dan bantai ki program pia Shah pia kemen. Sana ke skul untung baka patay ni sekolah dak start kung beli. Okay, patay. Itu kapur bajia. I principal ila declare la suspend dai ba declare cuti. I suspend nam tagi kelas for the time being ma nam ta spon naman ba hadin ma la plu kan ni ga ying dok khai kamlong man penong kelas hang nung penong kelas. Tendai kum ginong hikai kum ke school we are very much concerned. Ni langsung kia palan kham tam yagi kena school lan yagi jing puli jong kena school. Ti nakaliang jong ka school kalakot kerti mentah kesini sivaji mengin long ke staff meeting nakaliang menjing ti mentah kadang long kidang yekren ban nakaliang jongi ginong hikai ki staff ada ngin yekren sibit kumnu bengina mentah ka lawe jongi kene ki kena puli ban ngan ong yefi namar ba kum ginong hikai ni sngu kia mo ni sngu wiar consent ya ka fusion ki nginum la ban ông bà kinh đủ nạ for the long term. Vút hi anh ấy nghìn phanh ông về sân miến, từ nó ghi lát từng tí, năng bá nghìn nạ bằng phân long cõi, giờ cái giờ cả class. Thì là đa long của bala nghìn percent bằng manage bằng phân long cái này wedding, ngõ gì cái yeng máu, cái bà cái camera class cái don saneng cái don support nghìn percent cắt bala. For the time being năng bá cái nạ cái nung độ, bala cũng nung in kepat hi ke school và lá cũng nung no hadin stayo ấy min penbek kin ai lat chua yang min penbek nang sadong iki pat hadin nang ta klem da penslam min persang hi kat bala ban penong school biang kenang magin num do kena tingi api ri gi kena school ni api ri gi mek pa gi parents i kadian bat kum ju ru gi vai gi like minded mo people la ni ki pat ba và kin belam ya kan ni khendiam ya kan ni ki jing jia yungi ha ka ba nakaliang jongi ru vot nginum penslam in perkat hi kan ni mo fanyang we san min kenang bagi num do palat ki kena tipnya kata teh melaban tip mah hadu khat ar be khat asisten kamdan ni nang ya chaskul teh hadian tu dap sibji stengnya entah ke semua sebuah butai teh semua pak clear teh ulu semua butai teh sawan hi peit pada kan Kaba kelang kaba sedang ba jing wan kading gade kami nanai. Kalau jing mi nongkang kan ini tambah kami nongkang pada nang ni nak pat nang ni nak pada. Kadi nang preng ni ke jong hol. Jangan ke hol hai. Te apa hol tu kim dan tiad dan rom kim dan ding dan nongkang dari tengah jelang napok am dan ni. Hapo hol pada don tang ki band, ki suki bat ka piano. Tang kita him dan ni. Dah kapur badan gajing kita kuno piok ban pelaj ya kitar barang dang kam ke skol ni. Ya kitar miok su ban pelaj. Marwe deh. Ngal fiele ada melek nak tasaget ban play git pan yarap ni senang gitau. Ban yok ban pelaj ya ki na hostel. Ada kapur kan ya kading mulu ba bayar senang gitau na hostel. Kena alkel di warna senang ki stay benyarak benbuk saya senang. Tang kata hi. Teki wan skin senang na ini ke bawa benyarak den ya tanpa ke pai. Ben penliap ya keding. Ka favorite kit kawan hadu kan opo? Hadu lai bejena lai guna kam tai. Aslam plat benwan. Ada entar kam lak sini ke yang temo khar. Sebentan kitu ki pai. I have promised them that immediately from my Chief Minister's Special Development Fund, I am releasing 1 crore to the school, and after that, once the full detail estimates of the building comes up, then we will work out and we will work together to arrange the necessary funds to ensure that this school comes back to what it was. I'm sure that we cannot give back the same touch to it in the sense that it was a very old and heritage building, and but I'm sure the managing committee will appropriately decide how to move forward. But as I said, I've come here to show my solidarity with the people and with the students, and
with the managing committee and the community as a whole, and we assure them of complete help and support from our side. And as I said, we will work together. I know it's a difficult time for them, but let me assure them that we will work together.